Ku mwanya wa gatatu w'abanyamakuru bakunzwe banakurikiranwa cyane hano mu Rwanda turahasanga umunyamakuru Gentil Gedeon. Gentil Gedeon ni ikinyamakuru cye bita Gentil Gedeon Official. Aba ngaba bafite abakunzi cyangwa se bafite subscribe 335,000. Urumva ko Gentil Gedeon ari mu banyamakuru bakurikirwa cyane, ari mu banyamakuru bafite audience hano mu Rwanda, kuko 335,000 n'abantu benshi, ariko by'umwihariko Gentil Gedeon akaba akundirwa ibyegeranya akora n'ibindi biganiro agenda atambutsa kuri iyi channel ya Gentil Gedeon Official. By'umwihariko akaba ari nayo mpamvu yaje ku mwanya wa gatatu, kubera yuko uyu mugabo ni umuhanga politiki, arayigusesengurira akayigusobanurira ukavuga ati uyu mugabo rwose ibi bintu arabyibashije. Akaba ari nayo mpamvu rwose kubera audience, uburyo akunzwe, uburyo akurikiranwa,